Yes, ubu tuvugana derbi y'ikipe Rayon Sports ndetse n'ikipe APR FC byamenyekanye igihe bizabera, itegerejwe n'abaryo benshi cyane. Ni derbi izabonekamo impinduka zikomeye ndetse ishobora kuzasanga mu kipe Rayon Sports harimo umutoza mushya, by'umwihariko hari n'andi makuru akomeye cyane turaza kugusangiza ari kuvuga mu kipe kuri transferi. Turaza tunyarukiro 5/5 uraza kumenya amwe mu makuru yabonetse nyuma yuko ikipe Rayon Sports igurisha imikati yayo. Abana bari bagize ikibazo, ariko Rayon Sports yasubije uwavuze ko yahaye abana imikati bagapfa ndetse umwe akarwara. Byose uraza kubimenya 5/5. Inako Ferwafa yasubije abantu bagiye bakutera komenti zikomeye cyane kuri wa mukinnyi wari wakoze kubera umusifuzi. Yabasubije ibihano bikarishye myugariro Akayezu wakoze ku musifuzi bishobora kuba bigiye kumufatirwa. By'umwihariko nimuze duhurire hamwe kuri izi page zikomeye ubundi tuzirambure 5/5 kugira ngo tubane 5/5 kuri Gikundiro info kugeza amakuru yize kandi azira ibihuha. Nuko wadushyigikira ukagura umuryango ukanda kuri iyo buto itukura munsi yo video ijambo subscribe kugira ngo ujye ubu wa mbere mubona update zitandukanye ndetse na notification ku makuru abagezweho y'imikino. Nuko wakanda no kunzogera. By'umwihariko ni Gikundiro info igarutse mu sura nshya ikugeza amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Turanzika ingingo imwe ku yindi turaca ku ruhande. Ese byifashe bite? Reka tubanze tugutembereze mu kipe ya Rayon Sports. Turazina n'andi makuru arabagezweho mu yandi makipe mukunda. Ubu hamenyekanye igihe ikipe Rayon Sports ndetse n'ikipe APR FC zizongera guhurira muri shampiyona. Byamaje kujya hanze. Ikipe Rayon Sports izaba ifitemo abakinnyi beza cyane ku rwego rwo hejuru nyuma yo gusozwa igice cya mbere cya shampiyona. Ubu harigiye kwitegurwa indi mikino ikomeye cyane izaza ikomeye. Ikipe Rayon Sports urumva ko ikeneye igikombe cya shampiyona. Ni umukino uzaba ukomeye cyane ku rundi rwego. Ese wowe nk'umufana ubona ari ikipe izawutsinda? Ikipe ya Rayon Sports igiye kwiyubaka mu buryo bukomeye cyane, tukabona rutayizamu unyegageza poto ndetse n'andi makuru arimo kuvugwamo. Havugwamo undi mwataka ukomeye kuva muri Zambia. Uyu ni umukinnyi ukomeye cyane wo ku rwego rwo hejuru kuko biri kunugwanurwa yuko uyu mukinnyi ashobora kuba akina mu kipe nkuru ya Zambia. By'umwihariko ikipe Rayon Sports yaratsikiye muri iyi sezo ishize, ariko muri sezo itaha biragoranye ko ikipe Rayon Sports by'umwihariko yongera gutsikira kuko igiye kwiyubaka mu buryo bukomeye ndetse n'abafana bongera kwirisetinga. By'umwihariko umutoza mushya ashobora kumanuka mu kipe Rayon Sports bamwita Robertinho, urimo guhabwa amahirwe mu batoza 30 ikipe Rayon Sports mu rutonde ifite. Uraza kubimenya 5/5. Ubu ikipe ya Rayon Sports ikaba iri ku mwanya wa 4. Ikipe ya mbere ni ikipe ya APR FC ifite amanota 33. Ikipe ya kabiri ni ikipe ya Police FC ifite amanota 31. Ikipe ya gatatu ni Musanze FC ifite amanota 29. Ikipe ya Rayon Sports ni ya 4 n'amanota 27. Ni mu gihe ikurikiranye na Mukura FC ya gatanu ifite amanota 23. Kiyovu Sport 21. Marine FC 19. Gasogi United 18. Muhazi United 18. Garurera 18. Amagaju 17. Sunrise 17. Bugesera 15. AS Kigali 15. Etincelle 15. Etoile de l'Est amanota 10. Ni shampiyona yegeranye ku rwego rwo hejuru kuko niho hasozwa shampiyona. Ikipe ya nyuma ifite aya manota yose. Urumva ko bigoranye cyane kuza twara kino gikombe cya shampiyona ku mpande zombi.
bisa nkaho biri kugenda bigorana. Gusa ikintu gitegerejwe muri season itaha y'imikino izatangira mu kwezi kwa mbere nuko ikipe Rayon Sport ndetse n'ikipe APRFC, ubu ni ikipe Rayon Sport izakira uyu mukino wa mbere yarawunganyije. Ni umukino ukomeye cyane iyi ekipe yiteze, ndetse uyu mukino wamenyekanye igihe uzanabera, by'umwihariko nk'uko byagiye bigaragara mu itangazamakuru. Uyu mukino uzaba ku itariki ya 12 ukwezi kwa mbere 2024 nibwo shampiyona izaba itangira, mu gihe ku itariki ya 5 Kivu Sport izakira ikipe ya Rayon Sport. Nabwo urumva ko bizaba bigoranye ku rwego rwo hejuru. Premier League yo mu Rwanda izaba iryoheye ijisho, abafana be ekipe bazaba bahari 5-5. Stade y'Amahoro ishobora kuzakoreshwa kuko irimo kugenda yuzura, ariko nanone kuba yakoreshwa byagorana cyane kuko hari utuntu tutari twarangira neza, ariko mu mboni z'aba engineer bagaragaza ko nko mu kwezi kwa 7 iyi stade ishobora kuzaberamo match bwa mbere. Urumva ko bizaba bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Gusa hari ibirimo kuvugwa, ese ikipe Rayon Sport ndetse n'ikipe APRFC igifite abafana benshi ni iyihe? Ngiye ko mbibona ni ikipe Rayon Sport, kuko mu bigaragara nuko iyi ekipe ikunzwe pe kugeza ku rundi rwego, ku buryo n'abayobozi baza bagaragaramo mu bakipe bikundira bihebeye hano mu Rwanda. Mu ikipe Rayon Sport bagenda bigaragaza gahoro gahoro, nubwo ikijyanye n'imisifurire cyagiye kitavurwaho rumwe na bamwe mu bareyo. Gusa twizere ko Ferwafa izahindura byinshi muri season itaha itoroshye cyane. Ikipe Rayon Sport izaba ikeneye gutakaza amanota, urumva ko bizaba bigoranye, bikomeje kugorana cyane kubera inzara iri Nyarugenge, ariko Imana izagira ikikora, ni ukwihangana. Rayon Sport igiye gutoranya umutoza umwe mu batoza 30 basabye akazi mu ikipe Rayon Sport. Amashi menshi cyane. Umwe mu bayobozi ba Rayon Sport yabwiye igihe dukesha iyi nkuru ko mu gihe kitarambiranye Murera igomba gutangaza umutoza mukuru mu barenga 30 basabye gutoza iyi ekipe ifite ibikombe bya shampiyona 9 by'amahoro 10 n'ibya Super Cup 2. Urumva ko ikipe Rayon Sport iri hejuru cyane. Yagize ati ntabwo twagoma gutsindwa gutya ngo tubirebere, tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibikombe byose noneho tubyegukane. Ati gute? Tugiye kuzana umutoza ukomeye, tuzane abakinnyi bashoboye, ndetse tuvugurire ikipe yacu ikomeze iryohe. Mu gihe Ferwafa nayo itajya yiburira, Ferwafa yasubije abasabiraga ibihano bikarishye myugariro Akayezu bakoze ku musifuzi. Ubwo aba ariyo simusubijwe yabasubije rero. Akayezu yateje impaka nyuma y'ifoto yagiye hanze akoze ku gituza cy'umusifuzi Mutoni amusaba imbabazi ngo namwereke ikarita ya kabiri y'umuhondo. Byabaye kimomo nyuma mu gihe ikipe Rayon Sport yatsinzwe umukino n'ikipe AS Kigali. Nibyo wabyumvishe neza. Iyi foto yagiye ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, byanatumye bamwe mu biyita ko baharanira uburenganzira bw'abagore basaba ko uyu mukinnyi yahanwa kuko yahohoteye uyu musifuzi akamukoraho. Akayezu yateze umukinnyi Arsene Tuyisenge wa Rayon Sport umukino ugeze ku munota wa 76
uyu mukinnyi wari ufite ikarita y'umuhondo yegereye umusifuzi Umutoni amusaba imbabazi, birangira amukozeho bahita bayagara. Iyi foto yakomeje guca ibintu kugeza naho inzego zikomeye zivuganira abagore zitangira kubyigaho, ariko nanone nuko abasabiraga uyu Akayezu baramubajije ngo ese weho byaba bigufiteho ingaruka? Akayezu aravuga ati wapi, ahubwo mureke umukinnyi yikinire, ibyo nabirenze. Ni nk'uko nawe byakubaho, ntabwo byari byoroshye, ariko Ferwafa akaba yafashe icyemezo cyiza ubwo muri Mutarama.